تماشاوان هجان جو واشنگتن جو استودیون دنگ امریکا دم باش ام دیسا به برنامه کرد ویزیون ده özgür gün TV'de ne ده برنامه به هفته ده ام چند راپورتان بینی پیشوه دم باش تماشاوان دلال سرکی امریکا باراک اوباما ایرو و عربستان السعودیه کشری دیج داعش لگل کاربدستن وی ولاتی گوتی بش بکه لسوریه جی دانستاندن آشتیه لجلوره بربو تکچونه و گلک پنابر جبر پیشتاچونه داعش جی و وارن خود دهلین و لسر سینور ترکیه کم دوبند لروجا جی لباجار قامشلو پیوچینن گراند نابرا هزل کردی و ین سر به رژیم بشار اسد و بردوام دکرد سروک امریکا باراک اوباما به سردان گهشت عربستان سعودی و بریار ایرو چهارشنبه دگل شاه سعودی شاه سلمان جوینکه پیک بیند و سنگی بخت سر بهز کرنا تیکلین هر دو ولاتان پشتی ریکفتنا ناوکی دگل ایران لمجار سرکه و لسر شر دجی کومالا تیروریستا چکدارن دولتا اسلامی بد کو ببرفرهی لکومبونا سبهی یا شش ولات جفاتا هفکاریا کنداوی و لسر راوستن پشتوانیا سنیان بو حکومت پرآلی جدابیر و هاندان آبادان کرنه به تایبه لدور سنه عراق زور گرنگه بو پشت راست کرنه اشکاندنا داعشه. گفن چکدارن داعش نبتنه دناف عراق و سوریه دانه لی توایا روشالاتا ناوین و جهان بخواه دگرد. ترکیه یا هفسنور دگل سوریه کفتیه بر تندو تیجان و لدم دو هفتیم بوری چندین جاران باجر که کلس کفتیه بر گلین توپین چکدارن داعش که حتی نها 5 کس بونه قربانی. ول آلیدیه تخیبی چکدارن دولتا اسلامی تا خکا باجر دیر زور جدست هزن حکومت سوری در کرن کوواهی هجماره کادی یا کوجبران روی خوب بکنا ولاتن هفسنور دگل سوریه. ترکیه یک کفتیه بر پیلن پنابران و سروک وزیر ترکیه دگو تارک دال بردم جوات اوروپی هجداری دال سر پاشاروجا زاروکن پنابرن سوری لترکیه. Son 4,5 yıl içinde. Di 4 sal û nîvên borî da 152,000 zarokên penaberên Sûrî çêbûne. Ku welatê xwe nedîtine, pitir ji 78,000 zarok di nav kempan da dijîn û derfetên perwerdê bi tinê bû 200,000 zarokaniyê hey. Lê mixabin 400,000 zarokên dî ew derfet dest nakevî. Me 10 milyar dolar bû penaberan xerc kirîne. لوا خویا دکر شر سوریه لدمک نزیک بدماهی کنید و لداوی ترین هرشن آسمانیان حکومت سوریه 44 مدنی لباجر که معرت نعمان هاتنا کشتن. و لحرم کردان شر و هفچون دناو برا هزن حکومت سوریه اوین دورکا قامشلو لجر کنترول آوان و شروان کرد لدرنگ دهی ایواری دست بکر. لگور جداره که بودنگ امریکا دازانین حتی نهاد 10 سربازن حکومت سوریه و 3 شروان کرد هاتینه کشتن. که افشار و هفچون و تند و تیجیه و هرشن آسمانی باندورکا خراب لسر دانستاندن آشتیا جنف دکت. We're not walking away from the negotiation. ام دست جه دانستاندنا برنادن و ام آمادن بردوام بن. لی دوی کارک دناف سوریه دا بکرن. ام چاوا بحث دانستاندن آشتیه بکن. جنو زاروک دگرتی گهن اسدانه. ام چاوا دانستاندنا بکن خلکی مجبرچی بونال دمره. اف نابه. لیل داخویانی اکادی سروک دسته دانستاندن آشتی ریاض حجاب گفن بداوی اینانا جنیوا سکر و گود ام قایل نابین لجنیو بمینین و گل ما بیتا تو باران کرن. وزیر دربه امریکا جان کری و هفبروی روسی سرگی لاوروف چندین جوین درباره دانستاندن جنیو بک اینان و قایل بونکو هشتا هفریکین مزن لپیشیاوان ماینه. کوشارزا باور دکن نه حکومت سوری و نه رکبری یکتر قبول ناکن. Both sides have to be convinced. دوی هر دو عالی بین قایل کرن و باشتر به بر بچاره سری سیاسی بچن جی دوام کرنا تند تجیان و من باوریه که مزن هیه نه حکومت و نه اپوزیسیون سرکی یا سوریه هست به دکه. نبونا باوریه و جدابرین دنافبرا آلین اپوزیسیون سوری و باندورن ولاتن هرم و جهان لسر آلین شرکرین سوریا ریگرن همبرگ هشتن بچاره سریکا سیاسی که دبتا اگر آفراندنا کوجبریکا زیده تر. خالد فتاح دنگ امریکا. چاوداری مافن مروانیار دیاربکر راپورتا خویا سمهی وشانت اورونی دانی لسر بن پیغستنا مافن مروان. پیامنر من لدیاربکر خجیجان فرقین آگاهین برفرهتر هنه.
3 ayında bölgede bulunan cezaevlerinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Komela mafê mirovan îhade rapora xwe ya sê mehan a binpêkirina mafê mirovan eşkere kir. Rapor zêdetir balê dide ser binpêkirina mafê mirovan herêmê taybet yên demên qedexê û operasyonên ku bi mehanê dewam dikin. Li gorî raporê di nav sê mehan de li navçeyên û li bajarên herêmê ku taybet ên qedexe û operasyon hebûn, 97 polîs û leşker her wiha 126 şervan di pevçûnan de hatine kuştin. Di nav sê mehan de li navçeyên ku qedexe hebûn 279 kes ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatine kuştin û 1105 serdegirtin çêbûne. Rapora îhadê de tê gotin 95 zarok jê di nav de 2274 kes hatine desteserkirin, ji nav wan de 30 zarok û 547 kes hatine girtin. Rapor balê dide ser pilotûjiya ser jin zarokan her wiha rewşa girtiyan û zext û zoriya li ser çapameniyê û îfadekirina ramanê. Serokê îhada Amedê Racî Bilîcî ji bo dengê Amerîkayê raporê şîrovek kir. Wî got heta şer û qedexe neqede binpêkirin jê yê bidomin. Em lê direnin pêlêkirina mafê mirova gelek zêde bûn. Yani ji kuştinê bigire yani em binçakirî îşkence û komkujî em bêjin sürgûn û li ser girtîgeh li ser jinê li ser zaroka û li ser fikr û ramanê li ser çapemenî li ser çapemegera gelek zêde pêlêkirin çêdibe. Ev jî bi rastî mezav dixin nava fikara. 2015 ew sê mehê ewilî û 2016 sê mehê ewilî em didin berhev sedî sed zêde bûye. İlk 3 ayında 95 Pirêz Bilîcî dazanin medya Tirkiyeyê berê xwe nade raporên mafê mirovan û cî nadine raporan. Çapemeniya em bêjiniya muhalîf û yên kesên ku gorî nirxên çapemenî dike ji xeynî wana ti kesik nêzîkên van pirsgirêkan hebe. Li Kurdistanê kuştin heye, katlem heye, vahşet heye, binçakirin heye, girtin heye, koçberî heye, li ser hemî mafan zext û zorî heye, lê çapemeniya em bêjin ya nêzên desthilatdarî ya jî em bêjin ya giştî li ser nasekine. Em bir baş zanim bêdengiya vê bêdengîkî pir tehlikeye. Yani haya kurê ve bedengi bimînin. Bote bêdengî me sivê roj wê mafê mirova wê ji wan re jî lazim. Hêjayê gotinê ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bertek nîşanê raporên rêxistinên sivîl de ku taybet derbarê binpêkirina mafê mirovan de raporan amade dikin. Rêxistinên sivîl çend mehên dawît ji Cizîrê heta Îdilê her wiha ji Sûrê heta Geverê gelek raporan amade kirin û anîn ziman ku mafê mirovan pir zêde hatine binpêkirin. Racî Bilîcî daxuya kirin ku hebûna rêxistinên sivîl ji bo amadekirina raporan e da ku hêzê bidin pêşketina demokrasiyê û wiha dewam kir. Wana deşifre ku eşkere bike. O devlet gorî wî xwe dev ji van pêlêkirina berde, dev ji van kuştina berde, dev ji van dijî hukukê biyarê ku dijî hukukê dike, dev ji wan berde. Ev jî wezîfa me ye. Ji ber wî awayî di her du şert û mercide em ê wê wezîfê pêk bînin. Ti kesik nikare pêşiya vî îşî bidesteknan. Yani li Kurd ve birave her Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed. Piştî ku Daişê gund bajarokên li Bakurê Helebê carekî digire destê xwe û pêşteçûna xwe li hember komendîn yên çekdar didomîne, bi hezaran kes malên xwe dihêlin û ber bi deverên ewletir ve diçin. Hinek ji wan penaberan hatin kampên bin kontrola kantona Efrînê lê nebûna derfetan hem ji bo penaberan û hem jî ji bo rêveberiya xweser dibin astengek mezin. Nûçegeh me Emine Musto serdana wan kampan kir ku kesên nû gihiştî bibîne û rewşa wan bizane. Pêleke nû ji koçberiyê ji xelkê Ezazê û herêmên derdorî bervî Efrînê tên. Çend rojin welatiyên Bakurî Helebê yên ku ji ber şer ji gundewarên xwe lê kampên penaberan li Ezazê li ser sînorê Tirkiyeyê bi cih dibûn. Ji ber hatina Daişê careke din koçber dibin û bervî Efrînê tên. كنا بدير زميل وطلعنا متضرب ام li dercemel bûn û em ji ber şer reviyan em çûne kampa Ezazê.
دما لورجي شربو ام جور رافيان في كامبي لدردورة عفرينه لورجي نكون هنا ونتشتك ما بيويستي بهر تشتي هيا خوشكامل نخوشه ومن درمان نينا جیانا ولاتیان د کامپا روبار دا گلکی دجواره و درفتن کامپی و ریوبری عفرینه تیراوان ناکن. تیوا گوتن کو گرما هاوینه گلک نخاشی بخاراتینه. جبرویه که پنابر دخازن وگرن مالن خوا یانجی وگرن کامپندن. امج الشيخ عيسى كوتش بون بو كامبا سجو ده انجام شر ده ام هاتن عفريني ام نچار بون وگرن جهه خالور لور خدمت جور باشترن ام وگرن ور شرهبه نبه ام نزانن خوازی ام وگرن الشيخ عيسى او بكيماني جهواري ميه پیلا کوچبری دا لدما داوی ریببری خاصر لعفرینه بانگا هاورچونه لدستین مافی مروان کرن جبوکو آلیکاریا پنابرن کامپا روبار بکن لگوری دسته کاروبار جواکی حیانها تو برسف جوان را نهاتنه او لگوری درفتن هریم خدمتی پنابران دکن جارده نزو حق شبی بریوی سیر چاروجا جاری عزازه و قمپا سجا و نور و حرمين والقطري نتيجة كتنة داعش دهندر قمپنا دا ملت مجبور بي برای خبده عفرينه يعني دهو تقريبا هجمار گشت نزيكي 150 مولبتي نها گشتن قمپارو بار لو داره دا نها مبجه کرنه لی پر زحمتی ام جیان دکم براستی اف 3 سال نه دهندر به قمپه دا هجای گوتنیه پیلا کوچبری حیانها بردوامه و هجمار پنابران روزانه زیده تر دبه هروها روشا کامپه دجوارتر دبه امینه مستو دنگ امریکا عفرین ولاتیان باجر کوبان راست روشک آبوری و نباش هاتینه جبر شرید جی داعش پرانیا وان نکرن پیوستین خوین روزانه جبینن جه پیامنر دنگ امریکا محمود بالی پرسا آبوری و نباش جو ولاتیان خوبانه کر ددمن داویدا لهرمن کردا لباکوری سوریای بگشتی و لکوبانی بتایبت بشک مزن جی پی دی وین جیانا روزانه قطبونه و بشین هی بهای وان بلند بویا جسدما قطبونه قطبونا پیدیوین جیانه دجواریا خود داویج سر جیانا ولاتیان گلک ولاتین کوبانی نت کارن پیدیوین خو بجه بینن حمد عمر فروشکر میوان و کسکایی دیار دکه و اف بویا مهکه نه کسکایی و نجی میوه جوان راته جبلی هنک جورین گل کوبانی بخوته نچاندن جبر ویجی کار فروشکران لاواز بویا و جیانا ولاتیان خراب بویا قوبی ترکی کرتی قوبی سماقی نکرتی حساب هر جای تا نکرتی حسات اوله کوبانی کیلو فرنگ تی کوبانی تی حبس کو شخص کرتی دینه موت نکنه بخواد حبس کو تنیج موت نکنه روی آمنا که 10,000 دیگه فرنگ کرد 10,000 کرد مول قرنه کدوم یه چیتره حاصلی ملت فتش خودرنا ملت گیرن ولاتین کوبانی روشا خای خراب به دجواری در باستکن و بانگ لسازی ناونتوی دکن تا گو آلیکاری اوان بکن لی ولاتی بهیوینه و دمک نیزدا اف دور پیچا لسر کوبانی رابه و درین آلیکاری مروفاهی وبن دا گو زحمتی جیانی لسر وان سفک ببه مرسله کسکوی جاران دور کوبانی دور پیچ کریه قاپی ترکی ذاتن تام گرتنه سیمال کاری جار نورده و جار نپی گرتنه وقتی دیجی در دوره مگی داعشی تشتگی برنامه اما دلیل در دوره مگی گرتنه هم خوازن که دری وبن چه ای سیمال که چه ای مرشد پیناره که پر معانات دبینن پر ایشگانی لگور بر پرسیار بازرگاه کوبانی محمود کیکو گو صدما قطبون و بهابون جگرتنا درین سینور دایا جبرگو همو پیدیوی درین سینور را در باسی کوبانی دبه و اف بویا سر سه مهان دری مرشد پیناره هاتیه گرتن هر وها شر لدور هریم کردا ناهیله تشتک در باسی ناو هریم ببه بابون کسکای کیمایه کسکای نا او تشقاپی گیرتینه دور پیش کرینه اینا جمش قام شدین قام بشه جوان را ساحل داده مادار رئیسی فرنگ او جیتنه نه
و ویجی باه یعنی ویجی پر باه لور باه یعنی فرنگی رو 5 سال برکی آتا فرودن لقوام میشه و دست ماجی نکرد یعنی ما کندر وانی پرتقال وانی پاتا تنه پاتا 240 کاتی بدر کو قوم میشه هیجای گوتنه گوهری من کردال سوریای آخا خاج چاندنی رایا هری باشه لیج صدام شر و مترسیان ولاتیان دوان هر 2 سالین داویدا نت قاربون چاندنی بکن و افجی بو صدام گیمبونا کسکایی و میوان دناو هریم دا گرتنا درین سینوری و شر لدردورا هریم کردا د قوم دبه صدام دور پیشکرنا لسر ولاتیا و اوجی دهلین گو پیدوین زیان گل کی کم ببن محمود بالی دنگ امریکا دهول نیویورک هلبجارتنین بربجاریا جبو هر دو پارتی هاتن چکرن او وکی گلک تخمین دکن هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ سرکفتن دستانه که مدتو انجام و هلبجارتن چه دبینی؟ انجام نه تشتكي سوربريزه تشتكي جابر كري بو برسنامه او انكيتن سياسي او جواكي جمج و پیشبری دکرکو هم خانم کلینتون و هم جی ترامپ سرکفتی بن جبركو هر دو جي گریدان خورد بنيويورك هنا هيلاري كلينتون سناتورا نيويورك ايالت نيويورك بو و ترامپ جي كارسيزه كي مليونير كو همي كارسيزين فيل نيويورك باجر نيويورك بخاجل بنيويورك ديجي او مرود دكاراتشي بيجا ريل بروان هر دو بربجاره وبو تايبت عاليه كوماريا دا دونالد ترامپ شانس كي برمزن داس خست بلكو حتى بيش هفتيه بيش د هلبجارتن هفتيه بيش ده او دكاره هجمار بديبي داس ببينه لهيلاري كلينتون جي فرق هي مزن تركر جنها بي جلك زحمتك و ساندرز سيناتور ساندرز دكانه في كي بقرا تباشوان هر لامريكا دمينين وجارج البرخه بدن پایتخت واشنطن كل ليفر خو پشنال که سمهي لپش باليوسخانه ترکیه هبو د روجا داویا راوستان خدا لپیش بالیوزخانه ترکیه بریوبر رخستان آکن کانی غلام آرمانجا خواجوه چالاکی دیار کرو و هلوست خوال دجی کشتن آنی زمان ام نخوازن نه ترک بین کشتن نه کرد بین کشتن ام باوری ناکن بزوری مسئله سیاسی بخوشی حل دبه بزوری مسئله سیاسی دهازه ده خون درجه دهازه ده کرد به دهازه ده بین ده دهازه ده قریز ده ام دخوازن به روی کی دنی به روی کی گوتو بیش به روی کی دیالوگ به روی کی که ام به خود زحمت بکشینن لبرا گله ترکشی و گله کردشی هشیار ببر وریا دیالوگ گوتو بیجان که روجا ایرو لترکی هاتیه گرتن و لشناوی کشتن و ویرانی لگلک هرمین کردان بردوامه غلام دبیجه اف جوره کار و چالاکین آشتیانه که لگلک ولاتین پیشکتی بره و دچن دکارن ببن آلترناتیو جه چکان را و گوهرتین قزنج کن او لگوروی سیاست کسایتی نافدار لجیهانه سیاست گاندیه سیاست دکتر کینگه سیاست تولستویه باوریا من پیهیه از بخود باوریا شرع بیشیدت باور دکم جبوی ام لبرن جبوی ام هاتن را آزاد کوبانی کو دوان سه مهاندا با اواکی روزانه لور راوسیا بو گلو چه بو نیرین کوهشتی او بردوام که خلال سه مهادا برف بو سرمه بو با بو و هدا عالی ترکی جی کیم بون و خلاص بو بلکه هفته که دیدن اونا جی هم برمه بون او نمان و هدا کلکی مساکین او جی کیم بون حتی نمان ل دلی مداهین خورد بو که روزه که میواندار ترکات هاتن شور نباش مراد کردن میج گوتن امجی کرد ملت کی وقوانه ام تخازی جیان بر رات وین او استاد هیچ از بردوام بکم ولو روی کی دی امریکی کل مد پرسین سلاف دان سر کردا پرس کردن او باوریک دام کو ام بردوام بکن ام کنه بدنگ خوب ورکی گینه ددمه که کو هر دو آلیین شرل ترکیه حکومت و پارتیا پکک هف به گنهکاری مزن و کشتنا خلکی تاوان دکن ارگانیزرن و چالاکیه هرچندی و حکومت برپرس دبینن د کشتنا خلکی سیویل ده لید بجن وان دوان سه مهاندا پشتگیری چه پارتیه که سیاسی نکریه مت دربان ورکی نوی ت پارتیان پشتگیری ت پارتیا نکر ما پشتگیری ملت کی رات نوین هدا به دستن شوفنی قریج با آلیکاری هنک دولت دروا وان داد به ما خواست او ملتا ورکی دنگ خو هبه
د سردما تکنولوژیا پێشکەتی و هێسانبوونا ڕاگەهاندنێ de gelek wekkanî xulam û azadkobanî bawerin ku çalakiyên sivîl dikarin armancên mezin pêk bînin. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Krîza aborî ya li Başûrê Kurdistanê bandorê dan li ser şerê dijî Daeş. Çavdar dibêjin bi taybetî nedayîna maaşên peşmerga moralê wan xirab dike. Wezareta Parastina ya Amerîka ragihand ku Amerîkayê bi qesê 415 milyon dolar yê alîkariya peşmerge bike. Dirêjaya vê bûyerê hûn dikarin di raporta me de bibînî. Pirsgirêka aborî ya li Herêmê Kurdistanê roj bi roj zêdetir dibe. Çavdar dibêjin ev rewşa nebaş bandorê danil li ser morala peşmerge di şerê dijî Daeş de. Berpirsên hikûmeta Herêmê Kurdistanê bu hevdîtina hatin Washingtonê û çend civîn bu çareserkirina maaşên peşmerge bi desthiladanên Amerîkî re çekîne. Wezîrê Hundirê Herêmê Kurdistanê Kerîm Şengalî jê yekê ji endamê şadê bû. The financial situation affected the Peshmerga negatively. Rewşa aboriya nebaş bandoreke xerab li ser pêşmerga kiriye. Hin jî pêşmergên me di dema diçin malê xwe nema dizîvirin. Ji ber got pêwîstiyê malê wan bi wan heye. û li wir biryara mayînê didin. Eger em çareseriyekê ji maaşê wan re nebînin, ez bawer dikim godnava 2 meh ta 3 mehan de gelek ji pêşmergê me wê vegerin malê xwe. Şerê dirêj ya li Sûriye û Iraqê ji bandor li aboriya Herêmê Kurdan çêkiriye û destpêka şerê heta niha nêzê 1.9 milyon penaberan li Herêmê Kurdan cih bûne û gur nêrînên cigêrê serokê hikûmeta Herêmê Kurdistanê Qubat Talebanî ev ji sedemekî ya nebaşbûna aborî. In this year, our economic situation îsal rewşa aboriya Herêmê gelek xerab bûye. Ev şerê dijî Daeş hatina nêzîkî milyon û 500,000 penaberan û nedana bûceya me ji Bexdayê barêmeyê aborî gelek giran kiriye. Şer gelek bihaya. Hewceyî zêde bûne. Ji ber van sedeman em nikarin mûçeyê pêşmergeyan jî bidin. Di heman çerçevede Wezîrê Berevaniya Amerîka Ashton Carter serdana Iraqê kir û bi berpirsên leşkerî Amerîkî û Iraqê re civînek pêkanî. Şerê dijî Daişê mijara serekeya serdana wî bû. Sûzda ku warê aborî de piştevaniye bide hêzên peşmerga. We're going to provide financial assistance to the Peshmerga. Em ê alîkariyên darayî ji bo pêşmergeyan dabîn bikin. Lêgel rêkeftina bi Serokwezîrê Iraqê Heyder li Ebadî re. Pêşmerge ew hêza herî çalakdarin dê şerê dijî Daeş de. Her wek hûn dizanin em alîkariyan ji bo Iraqê jî pêşkêş dikin. Peyvdarê Wezareta Derveyê Amerîka John Kirby di daxuyanekî xwe de got em gelek keyfxweşin bû vê biryarê. Lê belê ez nizanim bi çi awayî ev pereyê bêrê kirin. There was a great deal of interagency coordination. Ev peymana he gelek baş e. Em wek Wezareta Derveyê Amerîka bi hemû hêza xwe piştgiriya vê biryarê dikin. Lê ez nizanim dê ev pare çawan bigihin Kurdan. Ev biryara Wezareta Berevaniya Amerîkaya helbet ew ê çareseriyekê ji bo hinartina van pereyan bibîne. Peyvdarê Pentagon Jeff Davis ronî da ser rêkirina vê perê. Everything we always do. Hemî tiştên me bo Herêma Kurda û pêşmerge kiriye bi rêya hikûmeta Iraqê me yê bicihînay. Ev alîkariya me ya darayî jî dê bi rêya Bexda gehîta Kurda. Ev e demekî dirêja Herêma Kurdistanê pirsgirêkên aborî hene. Daxwaza me ew e ku em piştgiriya wan bikin eger em alîkariya darayî bideyne pêşmergeyê dê morala wan bilindke di şerê dijî Daeş da. Şerê dijî Daeş, krîza aboriya li Herêmê û pêwistên peşmergan babetên serekenê li Herêmê Kurdistanê. Hevkariya newletewî û hêzên Herêmê di warê evlekarî û aborî de çi bandoriyê hebe li ser lewazkirina hêzên Daeşê. Temaşebaran delal zanyerên İsraîlî teknîkekê nû afirandine ku dikare dilê mervan bişopîne û nexweşiyên dilî û pirsgirêkên din derman bike. Ev raporta Deborah Black ya niha li ser ve teknîka balkêş e. Lêkoleran parçeka paça 3D çêkirine tê da dilekê sax e ku alavên biçûkên elektronî dihêle ew kar bike. The role of the electronics is to Rola alavên elekronî ew e ku bihêle ew perçeyê dibin çerm de kar bike dema ku pêwîst be. Ji bilî hindê ku dermanek jê derdikeve, ev alav her wisa dihêle masûlên dil ji nû ve kar bikin û şanên xwînê di dil de ava bibin. Alav dihêle ji dûranî doktor bizane eger nexweş di rewşeka xirab dabe. the patient is sitting in his house is not feeling well. Kesê li mala xwe be û hez bike ku nexweş e, doktor dikane rewşa wî ji kompyûtera xwe bibîne. Ew dikare dilê wî nexweşî bi kompyûterê xwe helke yan vemrîne. Her wiha ew alav dikare derman di laşê nexweş de berav.
بو کسک کو نخوشی دل هيا اف پارچه دکاره ببه آلترناتیوک جبو چاندنا دل رنگه ببه سوزک جودیتنن درمانان. There would be ام هول ددن دلکی 3D چکن لگل آلاوین الکترونی ده هندری وی دلیده که ده 10 تا 20 سالن بیده اف دل الکترونی ده لنخوشخانه یان بی بکار آنین. پاچه دل دوی بیتا جرباندن و رنگه به سالان بکشید تا کو آماده بید. راوین دوسکی، دنگ امریکا. فستیوال فیلم نونتوی سه خلات ده فیلمکی کردی لستانبوله و هر وها یک ل آلمانیا جه. پیامنر دنگ امریکا لستانبول زوزانیا شار اف راپورته بو تماشاوان ما آماده کریه. فستیوالا فیلمان یا استانبول جهیلا وقفه چند و هنر استانبول به سال 1982 دا جاره یکم دبن ناو سینما هفته که دست پید که اف فستیوال دنوا فستیوالان دا یا هری دمدرش خودگیهی نویروژه و فعالیتا فیلمان یا هری مزن که ای سال خویا 35 پیروز کر. ده فستیوال دا جه 62 ولاتن دن 223 در هنر بشتار بون و به تواهی 221 فیلم هاتن نشاندان. 35 فستیوالا فیلمان استانبول جبو خلاتن پیشبرکا ناونتوی یا لالزار زیرین در ناوند کنگره هریچی پیکات. در فستیوال جنا کرد که بناو آهو استر به فیلم که ناو توز بزیه سه خلاتان هلدا. فیلم توز بزی دسه بشین که بناو فیلم هری باش، سناریوی هری باش و لیستیکوان جن هری باش ده سه خلاتا هلدا. در نوروکا فیلمی دا دو جنین کرد که کوچ بازار استانبول دکن و جبو دبارا خواه بکن پاقجوانی مالان دکن دگردست. لسر گرتنا خلات در هنر آهو جمره هستن خواه و هاوه گود. Kürtlerin yok sayın bey. Di salên 1980 da Kurd dihatin înkar kirin. Di van deman da Kurd wek millet nedihatin qebûl kirin. Ev dihat serê mehemiya. Lê di salên 1990 da êdî ev tişt hindek guhorîn û hebûna Kurda hat qebûl kirin. Kurd bi koçberiya zorî li metropolên Tirkiye hatin cih kirin. آهو استرک دم خلاتا فیلم خو هل ده د اخافتنا خو د تینزمان اود بجه از وی خلاته ج او دایکن کو زاروکن خو مرید جمدان د و شرطبون و حیاج مرال جامجیا کو در وی ولات بو خاطر زاروک خود خوازه و تی ترکیه و دبن زندان هل ددم هک کوشر هری پیشل زاروک و جنان را دربلیغه و هنگی آشتیجی و بدست جنان به آوا کرن. از باور دکم که جند آشتی بینن. او بگشتی دچن سر سنوران وک دایکن شمیا و دایکن آشتیه. هلبت او د آشتیه بینن. مرخرا دکن و دشکینن. لیجند افرینن و آوا دکن. هر وها فیلم آهو استرک لفستیوالا برلینجی خلاتا فیلم هری باش کرده بو. سوزان یاشار دنگ امریکا استانبول. بسایه پشنگهکی آفرندر لروما ایتالیا بر همین گرانبهایان هنرمند کاراواجیو دگیجین گلک کسان. اف پیشنگاه هنری نه پیشنگاه که نورماله. تابلو نه به دیواره و دالقاندینه. بر همین هنری لدورا تنه. تو دناو رنگو شوقی ده دچوتی. دی گالریا هنری ده لروما بر همی هنرمند نافداری ایتالی کاراواجیو لسر دیوار دیار دبن بریا پروژکتران به پیوانی گلکی مزن و سیر. دناواتاری ده هنر کاراواجیو رونیه ده بینر و میوانان. او بر همین نرخ بلند یه سردما باروک ده سردم ناوین ده لدیروکا اروپا لسر خیر و شر و مرنی دین دیتن. پیشانگه به شوکی هاتیه دارتن مینا گشگرینه که محول دا کو ام و والaya پیشانگه نهیلن. دا کو مهوان بکاربن به چند آواین جدا بر همان تماشا بکن. مبست اوا کوی مهوان لجه کیبتنه نراوستا. آرمانجا سرکه اوا کو مهوان بنرینه که تایبت وان تابلویان بنرخینه. دما خود کاراواجو دهات ناسکرین مینا مزنترین هنرمند ایتالی دوی دمیده. بابتین کاراواجو لسر تندوتوجی خیر و شر هر وساجی لسر جیانا بلاولا بیسرو بنبو. او دبیستو نه ایلونا سالا 1571 لباجار میلان لإیطالیا جدایک بو. و ده سال 1610 ده به 88 سالی و کوچی خوی داوی کر. کاراواجیو لپاشخو سرمیانکی گلکی بنرخو مزن هشت جه بر همین گلکی تایبت گو حتا روژا ایرو ده دیروکا هنری ده جهکی تایبت دستینه. لقمان احمد دنگ امریک. تماشاوان هجاین özgürgün TV bu برنامه ve hafta em hevine ku برنامه به دلبه بو ام لهویا بندا رخنه پیشنیار او
Yitnen vene keramaxa benyerine xa be parnekin ji Washington paytaxt demeki xoş ve giştikare xatirê ve. خاطري واه